Set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Kembali lagi neng channel Kang John channel. Kang John channel, bos. Jadi ki arep masak jamur. Jamur apa? Jamur apa? Jamur apa ya? Jamur gigit. Bos, jamur gigit. Oke, bos. Jadi kayak masak jamur gigit. Lampunya kanan, Dok. Masak jamur gigit. Ya, kucing cilik. Ya, lampu. Apa? Oke, masuk. Yo, sepil ibunda tercinta, bos. Ibunda tercinta. Setet apa ya? Adusnya lagi masak. Lem bluwingir raya. Rawane adus. Rawane adus. Lah apa rawane wong anget banyu sumber alam. Dan riwes saya. Ya udan riwes, bos. Nah, sepil masakane iki lho, masakane. Selesai. Bumbu lombok. Gak kecap. Enak. Kok kecap barang. Oh, gak kecap berarti. Oh iya. Anak-anak. Oh, ya. Dikangen banyu. Ora jamur. Kiri mana tuh? Mau nyemprot tenan nggih? Ya. Ya tapi Pak Erani lebih wis mulai kerja apa wi? Nanti udah lah. Gondrong wel. Nyemprot bener orang uwe, bos. Lagi ditane masak jamur. Apa? Jamur gigit sing ndek iki keroyokan kae. Ada diisi masak, bos. Nah, berarti kari nunggu cacah, nyelok cacah sedeki sing nyuwangi melok ngemek. Apa tas? Ali kesel paling. Kondi. Wong sekolah sore tinggal lagi ini. Oh, mlebu sore. Oh, mlebu sore, bos. Lawan wongnya ya ora ono. Dan inti moy. Itu kita. Gitu. Ya berarti dipancah 3 campa dikat toh. Ngono. Dikai mangan jamur dhewe apa jamur itu. Ya paling yang manike, bos. Wong dikai. Kalau raro aku dino prawe mobat mabit ya. Cah. Tangan berat. Oke. Nah, dipel. Ayo, pel balik. Oh, apa nyoba, bos? Jadi suasanane mendung terus ki gluduk dar der dor. Gluduke dar der dor, bos. Wah. Wah, apa mau kerudukan lho. Wis terang. Wis terang. Ya mendung, bos. Cuacanya masih gerimis. Jadi ki wis suasanane wis mulai surup entop nek ngarani wong kene surup entop. Surup entop. Ya iso nek kene iki nek ngarani surup entop nek wong tok wae. Hintop. Ya ora, nek ngarani surup entop, surup entop kok. Padha kluyur nang njaba ngono. Kowe mantap jam pira? Jam 12:30. Nah, 1. Udan berah kono. Gak. Masa ora udan? Gak. Mbah udan tuwur sampe esuk. Nek kene yo kaya udan. Mulai dalane wis lunyu ah. Heeh. Atit kaya Atit kaya Piye lah. Wes terus lagi. Lah, enak men. Apa enak aneh, Pak? Apa? Iki coba anu to. Kita nggo anu mencari obrolan. Mencari obrolan. Anu langsung nang panggilan. Ya. Nah, tambah cari Sepira. Oke, bos, Sepira. Oke, jadi iki cek nunggu Dika di telepon gak kena. Nanti dilanjut nek wis mangan, bos. Oke. Setor. Oke, bos. Jadi Mana? udah sakmono wis.
Bagus. Iya. Sepil menu hari ini bos. Sepil ada apa ini? Pelas, Oh, pelas. tempe, jamur. Ini pada apa bos? Oh, botok, pindang. Ya. Menu hari ini bos. Iki muluk. Oh mana molok, mana molok. Oke. Ini mana bos? Coba Tit. Tak jiko tripod. Nikmat. Oke, baik. Nikmat mana? Nikmat, nikmat. Enak Dewi. Mun salamun. Salamun serendang. Tripod bos, tripod. Bah. Bah kaya apa. Oke, masuk. Iki apa ki? Ya, ini loh. Man bos. Ya. Ini bu aku. Gila. Kakak ya. Ya aku. Nyendok ya. Malah Pak ini bekas. Gak yo ora. Oke, Dik. Tengah. Oh. Besok. Kilo ayammu guys, Ci. Ayam. Aku kan Pak. Masak ayam. Bayang kayak wong gar sambatan. Ini dimasak ini ki apa wi? Ambo jembuk bak. Oh, wenu. Tapi kan kita lagi denda sih dengan oke. Kan jembuk bak ini kedanan malam. Ada pelas, menu pelas. Akhirnya sedina ge ukrek mulai sekolah nggih ayam. Ayam apa? Ayam crispy ya? Apa ayam Ayam putih. putih lho viral. Wah, Tapi ini tipan dhewe seprapat. goreng biasa lho ya? Adik. Bos, mana sih bos? Sembarang kuwi. Masukin mangan, anu kenawarin terus. Mbak Cici, mana? Bayar mawar, mam. Oh, jamur. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Benar. Enak. Eh? Nemen enak lagi. Nah. Dalah ya. Pelasku saiti. Iya, Pak. Dadi bae sitok jadunge sing ora tak blender. Lah maksudmu? Eri. Oh, alah. Lah kene, Man. Mau ora kau. Lho. Mana yo oleh lho kok. Ke tempe. Ya. Makan juga. Wis berapa? Hei, Ndi lawan? Andi. Hei, Man. Mangan. Apa toh? Apa toh? Ora enek, enek. Ora jenenge wawan enek ngono. Ora enek aku kok ngono, kembang kok. Ya, Ora enek. Ndi to lawan? celok aku wae to. Apa apa nih? Makan tripod ya. Ya. Sari ya. Sorry Mas, sorry apa? Maaf ya. Ya. Tambahan ini. Iya iya. Kita sing arep pesan jamur. Hubungi Mbak Sita. Masa pesen. Ya nek wong arep pesen ndak pengen ngono kae. Gimana nih kayak anu? Apa sih? Enak ya. Apa? Karena bandingan nih. Ya ora enek to. Rayane jamur kok. Seneng dibotok. Ya berarti kan sama jamur. Seneng nek gigit. Kalau tak senengi jamur kuping harus jamur gigit. Yang kuping gajah. Gede no, gelolotan malah. Ya ya udah digawe. Kan aku lo weso tak balik gue jadi warnet lah kemana.
Ya terayu kayak apa mulai penyemprot ya. Apa lagi mulai? Gak jam 3 ya terus turu aku. Apanya kembangan nanti? Jadi nggih kopi ya nggih, kopine panu Pak. Oh, dia kopi pakmu. Heeh. Lah makmu yang di? Main sama jalanan HP toh. Dulu. Iya tau lagi. Ora Pak ngongkon aku kan tak gekno. Nyaine dolanan apa perawan kongkon lho. Coba. Marianto. Ana Ini kawan. rawani nyapo. Ah, keren. Gulung kabut man. Kau jaga berat. Enggak. Iso. Di benar. Benar bu? Bener mbah to. Menurut cerita itu aku. Alasane. Kamu lu mari pas. Kanyang tempe-tempe ka. Heeh. Mergitit. Nggih, nggih. Enak kok. Sasture piye? Teksturnya kerut-kerut. Kerut-kerut. Kerut-kerut ya, Jan. Sasture jere kerut-kerut ya. Sasture. Jere otit kerut-kerut ya. Kerut. Masa kerut. Jirine Kerut kok. jere otit ya. Nang ngono iki gak enak til, Ini nek lagi ngumbah yang sak jam. nek jamur kuping. Sak wet-wete kelem dielokno. Iya wong cabute ruwak rabu. Kerut saiki. Gak enak til ngono iki. Ora enak. Nek jamur kuping to enak. Nek dipanas trit. Jamur kuping. Jemuran kasih ngerti apa Pak? Lunjo. Dulu. Kayak enak. Enak Pak. Kayak anu nek apa? Apa nih? Dagange. Apa nih? Lunjo kuwi to? Kerut. Ini jamur. Iki jamur ngene iki apa kuwi? Gak enak. Ngarane iki nek ndi jamur gigit. Yo ora. Wis ora apa. Nek beda nggon yo paling beda, tapi nek daerah paling Bojonegoro kene padha. Modelnya padha ya. Padha ya berarti padha, sing beda berarti liya, desa liya. Bahasa Indonesia jamur apa? Jamur. Bayangno. Bahasa Indonesiane jamur ya jamur. Bahasa Inggris jamur. Ya jamur. Yo ora. Mulai. Ambil itu. Mana? Ambil. Wan. Ini doang. Mbati lo celun. Wong nang ngemper. Nama apa? Mbuh. Oh, kakak jalan di warung ketek saja. Nah, Diwarna anu ya. Sopo ngono? Sam David cocok. Ora cocok. ora cocok sama David grapi bio mana kakek. Nama yang ora anu. Menengan, tapi mematikan ya. Rambut gorden. Demi Nah, bos. Ya, oke bos, wis bar mangan. Aku maksudnya kowe urung. Aku tiga di. Kowe kari dhewe. Ah, malah mau alun-alun. Iya. Ganti toh, Papan. yo iku ning kono. Ceritane kok. Oh, berarti mulai masa. Oke, jadi bar mangan bos iki. Apa? Sering no. Duh, Kayak kira. ndi toh? Lidah apa? Aman lidah. Gawe kok malah ganteng. Duh, Serai. lah kak ya ganteng kok kak. Tapi sih mau bagus ya mbak. Nenek karo Dika ganteng di. Kadang Pakku tau. Belum. Ben. Nenek karo ini ganteng aku. Oke jadi ngono konten lagi sama kalian pokoknya sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asal, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.